im rek ndax wine soxla u ak kerjen soxla ak kerjen illa la dine koy keke lancement ref film fe gara ye andona ye roga fiya koy ndeysaan ɓeera men fop carrière te mujit Dakar fe itam na jamono fu roko maaga d'abord no ke andona ye rokama yorokona maaga itam nam ga to comke maaga foye mafrina maaga itam ɗo ko ciogam ke andona ye o ten ref ndam no ke andona ten ref njomne Dakar njomne Dakar itam waga xangole bo xaye njom ɓuuɓ ne rax ateen njom xawne fog ateen yaam mi kam re oxa andoona yee comme suivre carrière ne comme ne laytoonga carrière ne Yekini tigana moog no njom xawne a soɓa yit mosa fek fi am njom xaw yaaga soog o roka njom ɓuuɓ ka yóbbukaana mi pour tiganam njom xawne i kaaga rokum arène fa arène ne itam continuer yit no continuer njom ɓuuɓ ne fi'a deux ke fop i terrain gaal gi kam retoguma jangin ret terrain adresse Senghor jangin so koy i suur stade jeg ma combat mavrel combat ke kon kerjen ni nantuma a fiya jega combat ke padne i jegam combat ka fadna 13 combat mi jegam 13 combat xaw wa andoona yee xaye wa mo lay 2 défaites jegum teen 11 ke fop mi maafu den i 11 ke fop mi maafu den no écrit ɗo walla boog a jega jeg ma ando wax de entre rek yoon fu andoona yee wax te wiinof no écrit Sine Saloum re écrit Sine Saloum inin Souley Dobin Ibou Ndapa in de maaga wa Ngor Galang in wene waaw mol amen wala den fop maxey simna den to sant a den a paax da ndef grand in faax koy a ndam'u in a ɓopa ino yo wax deg yala a tete a in a paax to mbeseen in fop xaƴim teen o leŋ Ngor Galang fene a jof na xane nama lay nen galo yiin fop in mbog écrit in mbog écrit leŋ wala in mbog écrit leŋ kut te ref ka andoona yee xaye a fela layel xaye yaam o xuurus na jomo fi'toogo ten mol on yin fop i ndef gen ndef génération so koy maaga kam layoogu maaga chaque jour ke i mbogoogu écrit to tang ke i maafra no i ngetanga Grand Yoff terrain gaal gi i maafir so i ngadanga maana i mbog écrit leŋ kut mbaxtaana def leŋ kut jege xaajoor jege dara te ref ka andoona yee njom sport o rek felan mosan rek kaaga ga teen wax dëgg yàlla yaakaar me koy ne ƴimtuna lancement fe rek i ngar ka mburu mbaktandoor ne ndax lama lay me film fe gar xaye no lancement in tolooru ndax ga'a programme fe ten i ngetu rek i mbi occasion pour mbaxtan fo ndax internet ke lamto ko lamit xar ref ke andoona yee ten wegidika koy nam ga to njom ne actuellement a yenge lool ndax ker jene naga fut ka comke en tant que kilifa encore to bugo was ɓasil na mbinna wala boog cegel ka mbinna wala boog cer gen xaye association Njom Ñaal waram nana wala te fog taga ke ando ten émission Njom Ñaal aussi a yoon fo xaye a finom émission neke nam ga to com ke me defna fo xa lance ka ke ando ten def promoteur ke a mbara ndamta in ndax wiin fop a loola ye wax dëgg yàlla ancien gloire ke karate com gorma ke pudate com yaay ma ke mudate com iyo maaga maxey waasnuwa fop xaq to yit lay jamano fa mo lay jamano fa in wayaga fo jamano fe in ndiki wa catégorie ke mbogre bug le i njeg ina fo jom le i njeg ina teen ga'a me goy we njema mais wax dëgg yàlla ndaawule in teen yo kam layan mu ref ma o kiin o retanga ma africaine andi ke inonga an ke andoona yee xaye ten soɓka fo we mbugonga a déplacer ox yambo fi'i jom fop boya andoona yee den fo xoox den xana njeg a ngaad o yenanga sax da ɗaayo yo a ngaad ye fi'a jomof maafre bo kasdame nda ret fi'a o ñak fayda mba citirel xa koɓonga xene wax dëgg a refa ka andoona yee mi kam loolwa coté lene kene fogano ke yaqna com ke a taxa yitam maak mayu mba grand ke in wene andoona yee xaye sawarate pour déplacer ox mbuudik yaam i nga ke ka felna in kam o lang ole waaw kene njom fato entraîner normal waago ret maafrel bo supporter o xof bik i kene koy a refa ka andoona yee comme ne laytanoona xew i njopru meen te ref ka andoona xew jam soomo waaw andame inooxanga uniquement pour ngariid i ngariidanga inchallah xana ref ka andoona yee xan i moƴo yaatal xan i moƴo tiganam mais gidma fop sant a fop mais daal fat i yooko goorgoorlax goye sereer ne moƴo ndamoyo njom ne a moƴo mbonkin wax dëgg yàlla xana ref ka andoona yee xana enranger pir ke i com ke na yengel yit mais kaaga moom andame waxtaan dëgg a ref ka pour te numtiidel yaam como yeng kene arranger e yaam accident ke mba njega yengole mbala lakas a jeg yengole guud we wa andoona yee xaye yaal pin ke inooxoyo a ngaƴ pin den xana ref ka andoona yee waag njaɓ ke o ngaƴ pin den sax i nga atin arbitre ka mba fogna fa moto a ngañel xa ɗong ba yen wala ande kene fop xaye a wa ñak
awa ñak tok ya andoona yee com ko wey a mbiyel teelu yaam 5 heures pile ka taxaw ko soɓoogu pir ke a sipa xa caraxay ande bo timis a faga ta pare kene ref ka andoona yee wax dëgg yàlla in way sant a fop ngidma fop sant a tout to ngidma nuun wene andoona yee nu ndef télévision xawma kene Thior télévision TV kontaan am na nuun trop ken mbi'a a faaxa yaam nuun way suta wa andoona yee xaye wiin we a mbuganga a denoyo nda ande me da ngayit ka den mais sant a itam wa hydraulique fop mais andoona yee den jalta den na njala no foof le no waaga refum refma comme chauffeur itam plus encore sécurité directeur fe reftuma a refa ka andoona yee daal maaga reftum daal hydraulique ten refna njala forage ke in kene mais reftana bana Dakar mais yaam o gara saate fe wax dëgg yàlla par weekend affaire kene ɗeetida njaboot ne gidmaam fop nak no saate fe fop mais gidma den gidna paap fene andoona yee ten refu ten xewdu xaye ten waralu kene a refa ka andoona yee xaye in way ñaananan besum fene a ref bes ka andoona yee xana yoqwana jam a ref ka andoona yee ɓasil ne wa ret ba ɓasil natange a ref fop ɓenga yit a ref nit kinit barke u kel fa ma maaka ref ka inchallah rabbi voilà merci beaucoup joko njal Kerdiene Ousmane Ndiaye Kerdiene joko njal o fogole internet ke joko njal Ousmane Thior cameraman fe andoona yee wax dëgg yàlla image nu andoona yee nam bugtoon a mosta jeg tanaga rek te fi'an kon o fogole lancement ref reɗ'e émission occasion nga ɗo i mbaxtaan fo ten nda ke i ndaawna nangiloox na fa layum a cootal leçon morale kon o fogole internet ke i cungayn inchallahu rabbi na jamano fa lakas fa champion fe na saate fa koy inchallah Kerdiene roga fi'anga taaga kon i njokano njal a paax a paax joko njal